Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Достор, бүгүн 28 сентябрь 2024 жыл. Жолсу Бишкек шаары пригородный мал базарындабыз, мындай болгон. Торпоктор тартып келгенде мол чыгарылышта. Азыр койлор тартып келдик. 1 жашка чейинки торпок баалары, эркек ургач аралаш. Сиздер видео только лайкты басып колдойсуздар. Каналга катталганын унутпаңыздар. Рекламалык кызматы номери 777 84 96 48. Биз торпоктордон баштадык. Эркек экен малар. Ассаламу алейкум. Я шеф, канчадан? 42 миң. Канча айлыктар булар? 5 айлык. Үчөө тең эркек, а? 42 миң. Ошондо 40-дан берет окшойсуздар. 41'den berem da. 41'den berem дейт мына. 5 айлык эркек торпоктор. Сиз канчадан сурайсыз? 150 суратам үшөө. 50'den. Üçөө 150. Мына ке. Базар аламы деген. Üçөө 150. Булар канча айлыктар? 5 ай, 3 ай. 5 ай, 3 ай. Üçөө тең эркек. Так, бул ургач экен, а? Швейцар деген. Алатоо. Алатоо. Канча айлык бу? 6 айлык. Баасы канча сурап атасыздар? Сурап атабыз. 40 миң. Канча берди? Базар баа берди? 35 берди. 35. 40 миңге сурап атыр. Ургач, 6 айлык ургач. Жакшы сатыңыз. Канча экен бул торпок? А? 45. Канча айлык бул? 3 айлык эркек торпок 45 миң. Эркектер кымбат. Так, могу шуйс канча шеф? 45 лотам. 45 миң. А буларчы? Булар да 45 да? 45 миң. 45 миңден. Так. Канча сурайсыз шеф? 33. Галасына окшойт. Таза. 33 миң. Канча айлык? 4-5 айлык. 4-5 айлык. Ургачы 33 миң. Так. Бул канча экен? 38 эркек 4 айлык 38 миң. Канча сурайсыз? Ала торпоку 33. Канча жаш мын? 1 айбы, 3 айбы, 4 айбы? 5 айлык ба? 4-5 ай болду. 4-5 айлык 33 миң. Шеф, канча сурайсыз буларды? Экөне 85 42 миң 585. Ургачылар 42 жарымдан сурап атам. 42 жарым. Мына жакшы экен. Сиз канча сурайсыз? 43. Эркектер 4-5 6 айлыктар бар дейм, а? 5-6 айлыктар. Сизде канча шеф? 35 суратам. 35. Ургачы ба? Канча эркеги? Ургач. Эркек. 265 бе? Ургач эркек? Эркек. Тең эркек. Булар 3 айлыктар окшойт. Канча экен бу? 38. 38. Калгандары канчадан? 40'tan. Эркектер ба? Эркек. Булар канчадан? Булар 52 миңден. 52 миң. Мол парадас жакшы экен. Капкара эркек экен, ама. Аны көзүнө ургачы көрүнүп атабыз. Эркекти. Ургачы эркек көрүнбөй атты эле, ошонун точносын билип эркек экен деп атпайбы? Бар 50 миңден башында. Подряд канча айлыктары булар?
5-6 ай болып қалса керек бұлар. Қанжадан болот бере тұрған жеріңіз? Болған жерін айтайын, піккен жерін де. Тоқтай тұрған жер. Болған жер 48-ден бітеді. Төртеу 48-ден бітеді дейді мына. Еркек жылтыраған. Білмеймін айтып. Номер қалтырбайсыз ба? Жоқ, мен сатып емен. Кәмпір саталы жегіше сатамын. Охо, ана екен. Үйде басқа жоқ па? Үйде үйлар бар. Үйлар бар? Ооба. Номер қалтыра беріңіз. Үйде үй бар. 220 мың болса үй берем. Не деген порода? Ақында ала үйдан да. Ала үйдан? Бірінші түй. Қысқасы 15-іне чейін, октябрь 15-іне тегерет ту береді. 15-ге чейін туйт дейді. Үйде шиш. Номер қалтырыңыз, номер? Номер. Мақұл. Мақұл, мында. Достар, видеоны аяқтаймыз. Только лайкты басып қолдайсыздар.